Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kajing bam manjur ulat ke Jylla ban penjari ya ke administrator rule KHDC. Kala pelong yo ba Latiplang Kharkongor kom UCM ban penpau ya ke jing sokmen. Namar ki klem le persya iki kendon jang ke 6 schedule. Bat day halor kani kada bo ulat ke Jylla u klem manjur ya ke jing terwa jang sarkar Jylla. Uba Latiplang Kharkongor ulaya thoru ba Shen un Phah no ya ki Kyrteng jang ki EM ban pan jing manjur na ulat ke Jylla. Si layu itu ribu nama office nanti ban notify ya wajib komisian. Dengan terakhir hadir mengenai insafat ya ke UDF meeting. Saya syong nasi Phah nanti ke first list gin saya announce kadang buat berfai ke first list. Nam tak punya approval nak government. Untuk ini ki, iya. Jangan try ingin saya syong sibet kalau saya sibet terus lah. Boleh sah brief sibet. Yang ini untuk Kyrteng Phah baik direct saya governor le Phah nombor jauh di sini. Bisa kalau misalnya di government tambahkan update governor bisa baik governor. Tapi ya kajing so juga kalau tak ni. Uci bu lagi lah orang NC tu sih. Tu cuma sudah announce bah kendan ka election ban remove dia. Ya kan? Isi toh. Ayat tentu. Mau hakarul hil ada asya ayuh cuma ban vote. Kau sistem baran ka ball di bola ayuh penalty hap shoot ya. Nam shoot kalau pi. Ne? Kalau tak dikatakan di decision yang cuma ada pendapat yang pos dia waktu kita. Hari itu lah announce ya ka election ban file nomination. Kasih file nomination nam election toh. Ya kata orang kilauan, man file nomination mungkin, kalian kita kau. Tapi ada untuk ada scrutinize brokat, ada nampak setengah. Ya sudah kau saya cakap election. Hari yang tu ki ngalak mud kila abstain, hari kapoi pat hari melaya ika voting. Mau hari melaya voting, kiwan ban withdraw. Haji Syalih Shwa ban sedang ya ka session, kiwan withdraw kan. Andalaya ika voting kiwan withdraw, tak am dan cibut cukai kata. Te kai ke ba ngakrem ko moro basta ibla iya ka kai ka first dia jong ka rules ko mangiat ka kay dil tu belum kami kala la government ke wara ban force ban wara ka at suru kam dan jimu chui kan ma kita kala ada pasfit ka ban dia simenta ka election juga siam deh lawan financial ban jimu chui kan kam dan ko biru bagi layat thoro ba ka kat kum gi dil sampai det sekali semua oleh hidup di mana anda. Tapi dokumen lagi nak tak Mr. Rule kan. Dokumen Oh, ya kata dia obviously, right? Blame mo. Ni ding siya ka practice libo broken advice ng government, government hap sngap. Kita nga ibo government wong as per rules kila po. Nga try government hap pik. Itu si emot mai boleh kini priorities your fee. Priorities kuno ifi po buat ni mo. Issues ba mi mo kasi. Mo ki haki central law sebab itu semua kasi mo tinggi haban nulang parti ki mi issues tu mata CB mata mi so ni influx mi so ni Indian foreign but if subject tu ni ki bon ni tikum kita ki priority ni belum ni hap cross check wai kita ka waktu bat ka provision juga kat kum ka siksi tu ki mi wan ka porte ka bang kucho defi ong hari ka Indian Forest Amendment kawan. Nah tapi orang mereka tu ka MDR Act tak ingi. Nah tak kami so ka CEB kini isu juga. Parati bolong ai. Entah apa saya coba. Baik baca. Isu kami ngimla bolong kanu wakama dai. Baik pengkalan bill ngila Phah. Aduh khasan sedang. Hadu bentar ngi puju approve na ka government. Ngap tu we hidin we. Ngakat nampat mara. Pikir kum kita harus teh. Bagi muka apa kerja ni kan lain kan dari kan lain kita kayak parti ni. Ini kerja sojong kalau baik ngan tip mah kayak kerja sojong ki tak parti juga. Mari independence. Ngai iba ucerman hi un habiat hi as per rules. Lara om violence sepan jika rule bante okay fine. Ma ba umlang tibet bon syong ha ka German chair yes. Violence kan ono rule jong ka. Ini rule jong ka. Jongga council pate hot set umlong against party we akan ke syong tai bolong kam hok kat kum karu
tengah sutu boleh pergi expert. Tetapi ingat ngaji jonga kungsi yang ni kata. Nado kasih bukan mengayo itu kesungkut orang. Kesungkut orang kita kalif ya ke NGT pan juga jodoh yo. Okey fine. Ngelawan manpang jua bapai inhak ban file review petition ya di order. Maka kita accept jengiru according provision of schedule. Baling fight ya kara jong. Ingin dan ni yang tu. What ka state government ni kam lawan senai kam plan ka sap senaka MMDR. Ya lebih kan kata. Benar masa. Court legal expert bangin pet ya kan ni. Mo one file reputation haru kedai ka subject jogi waktu ya kena siap mar bakndo maru le ngorang iron ka mines and minerals department hang ni. Ngalakre ni kata macam mana lagi harus ni council depend on government. What government mata ka ai kan nang salai diam. Harum tam lai. Beliau release in file ni ka reputation ngong te. Boy tengah thalai nang inform ki sistem ngin hab ni kerem hai ni subject. Labu akan tolong bawa Ngin hab petition. Itang gawai. Katu ketika praktis juga. Nadu arja khasaw. Ngala ai notification ya bro ida wasdong. Ngala man kara wasdong lalu mangni. Habari ka renewal ni habari ka fresh. Ngong di banyo shwa ya ka concern juga. Terwasdong. Hima malian ngawat ban orang bang simi ka notification ba mbichi bona inu sima ngala ikari siong tai sastik ngala sima uni jongi siapa wa benabar asalo kum kita ngala ayu si melian antang la banga la identify ka notification to nomor 2 kira mas nong ngala adu ni to fresh ne renewal ki renewal ngom secretary ne ramas nong ne secretary nong udeban verify baka tu ka business yung tu tres dang dan to Dalam kita ngam lak benda itu, kim kita ke ingin alih beli hapu dia kita. Naru arah jasa hadin bachelor last harap naik ngabat. Garang leh ingin dapat. Tahu silang ba election lah jam.